Sasvim je izvesno da je Zvonimir Vasić sa oko 50 košnica pčela jedan od najvećih proizvođača meda u ovom delu Kosova. Za razliku od drugih pčelara, on primenjuje savremene metode koje su proverene i pokazale se kao uspešne. Najveća zasluga za to svakako pripada programu za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID. Donacija ovog programa u vidu novih košnica i opreme pomogla je Zvonimiru da unapredi poslovanje i poveća proizvodnju meda. Ova donacija meni je toliko dala snagu, volju, mogućnosti da to je razvijen kapacitete, da umnoži mnogo više, kao što vidite. Vi sad ja imam 45 društva, prošle godine sam imao 25, sad imam 45. Znači to je jedan posao, jedan biznis koji stvarno sutra, prekstra se to isplati. Jeste činjenica da su to veliko ulaganje, ali to me je donacija spasila, znači da to ja ne ulažem svoj kapital, nego da to stvarno mi stvori uslove da se mnogo većom proizvodnjom i većim biznisom bavim. Vasiću plasman proizvoda ne predstavlja problem. Kaže da mu je on za sada u ovoj fazi u drugom planu. Plasman naših proizvoda mi nemamo, jer to je jedna hrana koja se troši, koja tržište ima. Činjenica da ga mi to koristimo kao lek, ali naši komši Albanci oni to koriste kao hranu, tako da kolike količine imamo, toliko možemo da prodamo. S tim što mi prodajemo sad trenutno med koji je 5. proizvod po vrednosti tih pčelinjih proizvoda, što bi trebalo da se bavimo malo organizovanijom proizvodnjom sa ostali proizvodi koji su mnogo kao pčelinji mleč i propolis i tako, to su sve mnogo bolji proizvodi i koji koštaju mnogo veći prihod ima na njih. Porodica Vasić planira da proširi proizvodnju i angažuje dodatnu radnu snagu. Nameravam da na jesen tamo poslim 2 čoveka koji bi se bavili time, znači da ih osposobim prvo, jer ja, pored ove delatnosti koju radim, spreman sam da za naredni, za jesen, tamo na jesen, da i vršim treninge za mlade pčelare, za mlade radnike koji žele se baviti time, tako da ipak čovjek mora, koji bi hteo da radi ovo, da možda ima neko iskustvo, neko znanje, ipak onaj što nema nikakvo znanje ne može da priđe košnici. Sredstva za ovu donaciju u vrednosti od oko 10.000 evra obezbedio je USAID. Pored ovog projekta, program za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID, do sada je dodelio oko 15 donacija malim preduzećima s ciljem da se pomogne ekonomski razvoj na Kosovu i otvore nova radna mesta. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.